the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Żgur tiftakruha. Din hija waħda mill-kanzunetti ikoniċi tal-film The Little Mermaid illi grazzi għal Disney saħħarna fid-disajnijiet. L-istorja issa se tingħad lilna minn fuq il-palk tat-Teatru Manuel kif hija tema tal-pantomima tal-miliet li qed tmexxi l-kumpanija lokali FM Theatre Productions. Jum biss qabel ma nfetħet għal pubbliku tħallna wara l-kwinti tat-Teatru Manuel fejn interrompejna ftit lill-attur Edward Merċieqa mill-preparamenti u l-profi biex jgħidilna ftit fuq liema vjaġġ se toħodna The Little Mermaid tat-Teatru Manuel. Journey minn taħt il-baħar għal fuq l-art, fuq sammorru fuq gżira tal-pirati jisimha Skull Island, u mbagħad jiġġieldu mal-pirati li huma zombies ukoll terġa'. U mbagħad nerġgħu mmorru mbagħad għax il-ferry toħodhom, mbagħad għandna ferry pereżempju, il-storja tal-Little Mermaid m'għandix ferry, imma daħħalna l-ferry u l-ferry toħodna fuq gżira oħra, imma dik gżira jisimha Malta, u għandna avventura wkoll fuq Malta wkoll, u mbagħad nerġgħu lura taħt il-baħar biex mbagħad nelbu it-tajjeb dejjem jeleb il-ħażin fil-panto. Naturalment il-proċess biex titella pantomima jieħu xhur, kif qaltilna il-koreografu Luisa Fenek Conti. It took me about 4 months just to do some research at first, but then once I got all the information together, I put it all together actually quite quickly in the end. I would say about a month and a half to actually do everything once I had all the information I needed. Pantomima hija differenti ferm minn musicals aktar tradizzjonali minħabba l-ammont kbir ta' nies fiha li huma ta' livelli differenti ta' sfin, tgħidilna l-koreografu. It's a matter of finding the middle ground. And actually we worked with the costumes quite earlier on because actually at this point it was a matter of costumes too. So we had our different levels to deal with and we had costumes to deal with, which is always a challenge, let's say. Tkellimna wkoll mal-Maestro Chris Gatt li se jkun qed imexxi l-orkestra waqt il-prestazzjonijiet. Indumu prosso poco jisu għandek lejn 3 xhur biex illestu kollox, sakemm tiltaq' qalben, sakemm nikbu l-iskor, sakemm jinkiteb l-iskript ukoll. Għalih l-aktar ħaġa kruċjali hija li l-mużika dejjem tindaq live. Kullimkien, però fit-teatru b'mod speċjali, il-mużika idealment tibqa' live. Qabel ma ħallejna l-atturi ikomplu bl-aħħar ftit provi qabel il-ftuħ tal-pantomima, Edward Merċieqa spjega kif anki għal attur ta' esperjenza il-pantomima tal-miliet ma tantx tista' tqabbilha ma' xi reġ oħra. Esperjenza għax hija mod kif tirreġta kompletament differenti. Għax dak li ngħidulu the fourth wall li hija l-udjenza li qatt ma suppost tinkiser waqt produzzjoni teatrali li tinkiser il-ħin kollu fil-pantomima. Il-pantomima The Little Mermaid qed tittella fit-Teatru Manuel bħalissa sal-5 ta' Jannar illi ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.